muraho neza mukomera. Nta myaka ibiri iciyeho mbwiye inshuti zanjye ndababwira ati mugize ibyago byo gutora na Kagame, baranseka. None ubu ngubu bagiye gusenya Kagugu muri Kaburundi. Ikibazo ni ikihe? Nimba Perezida Kagame akunda abaturage, yagombye kujya nko muri gishwati hano mu ishyamba, hano yagenda hataba abantu b'ibiti akabisenya ngo byose akabisenya, yarangiza agaturamo inzu yiwe uko ashaka, ariko agatanga amahoro abaturage. Ariko ibyo ntabwo abikora. Bahisemo kuza muri Kinyinya, abahaturiye kubera ko abaturage batuye mu nzu zidasa neza, aravuga ati mugomba kubasenyera mu izina ryo gukora amanegeka. Mu myaka yose mbere kwabo imvura zabayeho, nta nimwe yigeze isenya inzu, abantu baho bagabaho bagatura. None uyu munsi bagomba kubasenyera. Ni cyo kintu kiri Kagugu. Perezida w'u Rwanda, umuryango we ufite ubona ko tutazi n'ikihe, ariko abakizi. Icya mbere, Kagugu, abaturage baturiye agari ka Kagugu bose batarangije baruta abaturage bose bo mu murenge wa Gisozi. Gisozi ni umurenge, Kagugu ni akagari kari muri Kinyinya. None akagari karuta umurenge bagiye gufata abaturage babasenyere. Bivuze iki? Bivuze ngo ubucucike burahari, abaturage babona aho bakwiye kwigondera, bakwiye kuba ni hagati kure gakeya y'umu mujyi. None ugiye kwirukana abirwanaho, abakodesha, abahuza mu ciriritse, bose ugiye kubatandukanya. Kese ya Kangondo nigarutse ngo none duceceke. Gute duceceka? Ikibazo gihari umuntu yibaza ni iki ngiki. Kagame aramutse avuye aho ngo amaze kubasenyera, nyuma y'imyaka 80, nyuma y'imyaka 100, tugiye kugira intambara y'iki? Ibikingi. Abuzukuza n'ubu bivuga ati ahangaha hari kwa papa bahaguze, ubwo bwaza sogokuruza cyangwa buvivi avuga ati twaraguze mu 2026, turi mu mwaka wa kangahe? Mu mwaka wa 2022. Kandi ubu ngubu bari kuvanamo ku ngufu. Nanone ubu ngubu bari gukora iki? Gutangiza intambara y'ibi bizaza, intergeneration, abazakurikiraho bagiye gutangira. Ubwo ni intambara igiye kuzaza rega, nanga bihera. None ngo duceceke. Duceceka gute? None abataturiye mwe muri kora video mutahazi, mushaka kugira ngo Kagame yiye mu cyangaha ajya gusenya abari imbere ye kuko ni mu maso yiwe. No, ku musozi hakurya, ku ruhande rumwe rw'umusozi bafite Vision City, aho Ange Kagame atuye. Ange Kagame yakodesha ku muntu umeze gute? Tushe mu kabazo. Nahawe Kagugu nayo barayitwaye. Gatera nawe afite igishaka kiva kuri Kagugu kikagera kayagira batsina hirya. Nahawe umusozi wakurya ni wabo, hoteli zaho ni zabo, kandi bafite ibibanza byinshi y'amahoteli kuzamuka ya Gisozi hose. Nahawe nuvuga ngo umuntu umwe afite 90% y'ubutaka bwose. Reka tureko kubara amazu. None nibaza niyaba umukire ka gihumbi yarara mu byumba bibiri, wapi? Ariko kubera ko nta munoza, abaturage b'Abanyarwanda bagomba gukora bababaye, bapyinagaye, barabumva basingiza, basenga, bavuga ati turapfuye, tugize gute? Uwadutabara n'uyu nguyu avuga ati mugomba guhora mupyinaga. Ikibazo kimwe kiva ikindi kiza, na Kagugu nivaho bizateza ibibazo, barakare, bigende gutyo, bagende dukurikiza n'ahandi hantu. Murira mugacika. Ndamutse mwifurije neza, nabwira ati ntuzasenyerwe, uzaba mu nzu yawe, igihe kigera uyikodeshe, uyigurishe, uyimukanda ushaka, arobe biturutse kuri wowe. Nkuko abaturage bo mu Ruganda ba mbere babonye amafaranga, n'ishya ryaturutse ati abaturage ntabwo bagira amafaranga na gutya, reka none leta ibigemo. Leta n'igisambira bajyamye batangira kwatwara. Ndamutse ngwanze nakwifuriza ngo uragasenyerwa. Kandi ubundi ufite umuryango munini ukajya kuba muri kakazi kangana gurwara, tukareba mwege murebe iki muri kurebera, icyo mwatekereza, icyo mwavuga. Dufite ikibazo gikomeye cyane. Abanyarwanda mwese mutekereze ko abaturage b'Kagugu, abaturage bo mu kagari ka Kagugu muri Kaburundi bafite ibibazo bikomeye. Ibibazo bitewe n'uko umugabo umwe ahisemo kuza gutara mu musozi, akabona amaso yiwe asa nabi, akabateje izina ry'iko ngo
abo mu manegeka ni ukuvuga ngo Kagame w'umukire aturanye n'abakene, ni kuba uri umukene icyo kibazo ugomba guhura nacyo, none ngo muceceke gute gute? Kiyovu iragiye turabibona, okay. Kimicanga iragiye turabibona, yego. Barasenya amazu ko bashaka, yego, tukabyihorera, none ngo duceceke. How gute gute ni gute? Niyo mpamvu umuturage w'Akagugu wumva ko yiteguye guhangana n'izi ngaruka, byangwa bibika kure. Mu gice cya kabiri tugomba kubyerekana imbonankubone, abantu bakabyirebera. Dufite ikibazo, hari ibanga riri muri Kinyinya abaturage b'Akagugu batazi. Ese nura musozi urimo amazahabu bahishe, ni iki kibazo gituma bavuga ati hano tugomba kubavanamo gake gake bakagenda? Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza, mudufashe mu rugamba. Bye.